Tinaw kaayo nga pagkasulti ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an ang kahulugan atong iyang giingon nga sa kalibutan magdungan or sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan magdungan og tubo ang trigo ug ang sagbot. Ang kanidiyang sagbot mao ni ang mga sakop sa yawa dinhi sa kalibutan, mga tao nga sakop sa yawa, ug ang trigo mao ang mga tao nga sakop sa Ginoo. Lingi ay mong tupad asa man ka nasakop. Ang di mo lingi sakop sa yawa, automatic. Una siya. Kay ngano man kining sakop sa yawa mao ni sila ang mga tao nga nakasala unya nakaangin pagyud sa uban sa pagpakasala. Naay mga tao nga nagsigig likay og sala pero sa pagsigi nila likay sa sala nakaangin sa uban sa pagpakasala. Pariha ra nagsilot itambog sa impierno. Kinsa man ning nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Kanabang sige kag simba, maglikay gyud ka ng mga malaway, maglikay ka ng panglibak, pero kusog kay kang masuko sa mga taong makasasala. Makaangin ka na sa pagpakasala. Magsigi kag yaw-yaw, pugson gyud nimo nga mag-usab sila hangtod gyud nga dili na kamudawat nila. Na may daghan ana sigig simba buotan kuno kayo pero dili mudawat, dili makapasaylo sa mga taong gasigig balik-balik og himog sala. Mo nay gitawag og nakaangin sa uban sa pagpakasala. Lingi ay mong tupad ing nadili kat kusog mo yaw-yaw. Dili katig yaw-yaw. Awa. Una. Ang nagsabod sa sagbot matud pa ni Hesus ang yawa. So ang tao generally gidi ay kitang mga tao or originally buutan kita. Mga binhi kita nga gikan sa Ginoo. Pero saburan sa yawa o sagbot dili na ingon nga naghimo ang yawa og tao. Dinhi sa atong hunahuna isod sa yawa ang gitawag og yawanong mga hunahuna. Og mao na ni ang gitawag og sala. Sa unang pagbasa si Propeta Jeremias naghilak matod pa niya diri pa manaligdig unta ang mga luha sa akong mga mata sa walay hunong adlaw ug gabi. Ngano man kay nakita niya nga murag grabe ang kasakit sa iyang katawhan sa Israel. Ang kanhing katawhan nga pinangga kay Ginoo nga maoy nisikat og maayo labi na sa panahon ni Hari David. Karon pulos na nagantos, gipamatay, matod pa niya dinhi mga haya sa mga nangamatay og ang kagubot, ang kasakit. Nagampo kuno siya kalinaw pero imbis kalinaw, way kalinaw nga miabot. Naglaom kuno siya sa kaayuhan apan kalisang na hinuon. Di ba murag mao man nahitabo ros kalibutan? Imbis kalinaw, gubat. Imbis kaayuhan, mga lunop, mga linog. Mao na hinuon ni abot, mga bagyo. Ngano man tungod kay ang mga tao nagsigi na og pabilin sa sala. Mao nang niingon diri sa Propeta Jeremias
ayaw hikalimti ang imong mga saad. Pero sa wapasiya mo hangyo sa Ginoo nga ayaw kalimti ang imong saad nga imo gid ming atimanon, iya sang gisugid dire. Matud pa niya, gisugid namo ang among sala kanimo Ginoo. Ingon man ang mga sala sa among mga katigulangan, nakasala kami kanimo. So kining mga sagbot mauni ang mga taong dili gyud maghinulsol sa sala. Kanabang stubborn, padayon gid sila nga sagbot. Pareha nang magpuyo-puyo atong ingnon nga hunungan na inyong sala, nya mo ingon gyud, di madapader, magpakasal raman gyud mi, na naman gyud mi plano. Anos ama na og naa na mi kwarta. Anos aman do na mo'y kwarta, magtigom usa. Amo na gitawag og stubbornness. Bisan gani ka ng pag-ingon, magpakasal man mi pader mga 2 years from now, na naman mi plano. Di gyapon na mao, sagbot gyapon ka. Hilingay imong tupad. Ingnaon sa roy imong sa nagibuhat. Unsa roy imong sala. Ina. Ngutan abay na unsay sa nimo ron. Musulti gani isa siyang sala kana trigo na siya. Pero kung yung ganyan, secret na. Ngutan naman ka sa kung sa atimana ng imo diha. Kuha na siya. Sagbot na. Sagbot. Una, importante de kayo nga isugid, ikumpisal ang atong sala. Kamong mga bana, ikumpisal ang inyong sala nganhas inyong asawa. Mga asawa, ikumpisal ang inyong sala nganhas inyong bana. Una pa ninyo ikumpisal nga rispari for sacramental forgiveness. Nindot no? Ang bana di naging mamakak sa asawa, musulti na gyud. Nagiluod na siya naong siyang asawa. Kamo mga asawa, og sultihan mo sa inyong bana nga, luod na kay kagnaong day. Wan na jud ko ganahin nimo, or wa na jud ko'y love nimo. Unsa man, malipay mo mga asawa? Kinahanglan malipay gyud mo, ngano man, at least nisultis tinuod ang inyong bana. Ingna dayon, salamat dungha sa imong pagka-honest sa tinud-anay baya. Dugay na kung gaplanong hiluan ti ka. Ana ba? Dugay na sad kay ko nga kapatyunon kay ko nimo. Nya karon ako na sad ning isulti kay haron ikumpisal nako akong sa nga nag-agwanta na lang gyud ko nimo. Ana mingon sad ang bana, salamat kayo day nga hangtod karon wa pa jud ko nimo hilui. Ana. Nya human ana magsabot dayon mo unsa may atong buhaton aron mawa ning atong gitawag og mga sala. Magtinabangay, mangumpisal, magpa-counseling, moapil og mga marriage encounter seminar, life in the spirit seminar. Ana, di ba? Ug wa jud kay effort, wa mo'y effort nga himuon, hinumdumi kanunay nga kanang inyong gibati, kanang ikaw bana, giluod ka sa imong asawa, kapatyunon ka sa imong bana, mga sagbot ka na nga gisabod sa yawa. Ang makawagtang ana, ang grasyas Ginoo. Mao na duol ngadto sa Ginoo. Kuyog mong duha na magsige man sa Ginoo tilusi kay ikay pangumpisal dito. Sad-an kay kamuanga ka. Ako sadan ikay sadan kay sa may gauna magsigig lalis ba ayaw na ana kapoy kay nastanan. Di ba? Mga anak mo kumpisal na mo ngadto sa inyong mama o papa nga nanguot mo dito tag sinsiyo, usahay 20, usahay 100 inyong panguhaon sa pitakas inyong ginikanan kay inyong ipalit og load. Ana nga kana sa mga dalaga or ulitao musulti sad nga nanami uyab ana nga musulti sad ang mama ang anak natukhang na kuma ana diin man dito sa gunoyan ana aron makaandam sad ang mga ginikanan ba ayay padong na gini magsuka-suka akong anak ani.
Ngay daghang ko kain tipalo dito sa Hagunoyan. Masudlan ng tipalo, napatay. O, di ba? At least, musulti. Dili kayo, uyab ko taon, uyab. O, niya dito, kaduha na din nag-abortion. Na, may nangumpisal na ko, good, nawa musulti siyang ginikanan, kaduha na siya nag-abort. 22 years old pa lang, kaduha na naka-abort. Nako, nga naman, nabuntisan, mas uyab. Niya, di man gustong mahibawan, pa-abort. Nakuhasa naman turong imong bata. Usa dito sa imong gilabay sa basurahan. Na pertintaw niyang hilak, sigig yung hilak. Gusto na siya maghikog. Kaya wanay kuan ang iyang kaugalingon. Maunay epekto sa sala. Pero imo nang isulti ang sala, isugid. Sa mga tao nga angay gyud nga tagaag sugid sama sa imong ginikanan, anaka imong ginikanan do nagi katungod nga mahibaw sa imong kahimtang, bana ka imong asawa do nay katungod nga mahibaw sa imong kahimtang, isulti, ayaw ipamakak. Siya basin mo abot ang panahon nga do na pay dakong sala nga mahitabo. Nya do nay gisaad ang Ginoo nga silot. Di ni nato ibaliwala. Kana bitang mangumpisal nako nya mingon ko, hunungan na imong sala nga pader di gyud kapugnan ako. Ayaw kumpiyansa kay di baya gyud sayon ang impierno. Ako sad sa akong una-una, di sayon ang impierno Kay og nindot pa ng impierno, og sayon pa ang silot sa impierno, kaya ra nato. Dili na kinahanglan magpakamatay pa ang Ginoo. Di na siya kinahanglang magpalansang pa sa krus. Nga naman, madara man, kaya raman. So ang gusto gipakita sa Ginoo ni Hesus aning iyang pagkalansang sa cross nga di gyud sayon ang silot sa impierno. Nya kasagaran gyud sa atong mga sala kana gyung atong kadaw sa mga butang sa kalibutan. Si Kristo gihubuan sa tanan, pero kita daw kay tanan. Gilingay mong tupad na magsigi ba kag palit og slat na pangutan-a ba na dili kahasulan anang sige ingos Father palit og slat, sige kag tigom diha, sige kag tigom para asa mo nang imong gitigom, basig gatigom kag kwarta para mudaan imos impierno. Kay kaning kahakog mao ni hinungdan karon gani atay mga lunop, grabe ang lunop sa atong mga lugar panahon sa dagko nga mga bagyo, dagkong ulan, tungod nas kahakog sa ato mga political leaders nga mo'y gihatagan nato sa kwarta gikan sa mga buhis sa ato mga Pilipino. Ang mga magbubuhis nga nagsigig buhis mao na hinoy gilunupan ana, di ba? Murabag imbis nga atimanon ta, lunop na noon tungod anang kahakog anang kwarta. Mao sa nay hinungdan nga kaning gubat, siging gubat ang atong mga nasod. Dinhi sa ato mao sa nay hinungdan aning way hunong away sa atong mga politicians. Apil naming mga pari nag-away na tungod gihapos kwarta. Kahakog anang kwarta. Kuyaw kay nay mao bitaw na nga ako gid mong dasigon nga ipalit na lang nagslat ngano man maibot ang imong kahakog sa kwarta. At least ba nya imo pa yung gihatag sa simbahan, porting daghanang grasya mo abot, mahimo na kang trigo, dili na ka sagbot. Gilas nga lingi sa imong tupad ing na himuon ti kang trigo. Ing na ba? Himuon ti kang trigo. Nya ingno day kasi mong tupad hilom diyang sagbuta ka. So magtinabangay tang mahimo tang trigo nga dili ta maabutan atong bukuson ta nya ilabay tang atos kayo. Nindot tong matod pa diri og ang mga iya sa Dios mosidlak daw adlaw didto sa gingharian sa Dios. Mosidlak ba? Ayaw pagpasigig pasidlak anang imong naong siging paputi. Di ba na maong sidlaka? Dunay sidlak sa naong dito
sa gingharias langit. Kadtoy huwata. Ayaw dang pagsigig pakasaha din nga usab-usabo na imong naong, usbon pang imong gender, genital organ, ilisan panimo ana ang genital organ sa lakib, ilisan dayog organ sa babae, nya masuko dayog tawgog